Ақылға сығмайжа қапыс мұддетлері ве баяғы пара жезасы. Қырымның сөзді Юқары Рус махкемесі бір еллық махкемелерден сон Нариман Желял, аға Қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларға диверсия давасы бойынша үкім шығарды. Меджлис рейсінің бірінші муавені Нариман Желялға 17 еллық қапыс жезасы ве 700 000 рубле пара жезасы. Асан Ахтемовға 15 еллық қапыс жезасы. Қардашы Азиз 13 елға хапысханеге ташланды. Екісі де ярым миллионлық пара жезасына ödemeli. Da bir mabus 103 bin ruble Крым газ сети şirketinin menfaatına para tölemeli. Sanki dersin Ankara koyunda gaz borusu patlatılmasında şirket o kadar zarar görgen. İşgalcilerinin sahte hukumuna mabuslar Kırım Tatar ve Ukrayna Milli Marşının sözleri yazılgan futbolkalarda dinlep karşıladı. Айлар девамында сақты дава бақылғаны вақыт мабуслерінің янларында жемаат қорчалайжылары оларақ апайлары иштирак етті. Репика Ахтемова, Адиле Ахтемова ве Левиза Джилял чағына етмеген балларының аналары. Оларны ишгалжилерінің үкімлері ичті айретте қалдырмады, бекленілген дейлер. Сказать, что этот приговор нас как-то удивил? Нас не удивил, это было в принципе прогнозируемо, ожидаемо. Ни о каком правосудии сейчас и здесь говорить не приходится. Во-вторых, это еще раз доказывает то, что данное уголовное дело, оно заказное, оно политически мотивированное, и все мы знаем, в том числе и те, которые сфабриковали это уголовное дело, что ребята невиновны. Мабуслерге қол тұтмаға келгенлер олар тезден азат етілежегіне инана. Қайда Русияда тақыплер ве репрессиялар дейлер. Мы знаем, что такое Россия, ГУЛАГ, репрессии, голодоморы, депортации. С 1783 года Россия уничтожает наш народ, а последние годы, с 2014 года, среди крымских татар ищет диверсантов, террористов, экстремистов. Просто надо посмотреть в зеркало. Вы увидите там убийцев Решата Аметова, похитителей Ирина Ибрагимова, Ислама Джипарова и кого вы пытали. Мы будем бороться за наших ребят, которые сидят в тюрьмах. И иншаллах, в скором будущем мы думаем, что вот это все закончится, и Аллах даст всем наших заключенным возможность встретиться со своими родными. ФСБ уйдырған 10 томлық давада ичбір избат yok. Нариман Желял махкеме отырушыларында бір қач кере айтқаны кібі, оның Киевде кечірілген Қырым платформасының саммитінде иштирагы үшін интиқамдыр. Саммит кечірілгені күні ишгалжилер Ахмеджет районынан Ангара койынде газ борусы патлатылды деп хабер тарқатты. Сентябрінің 3-ден 4-не кечіргежесі ишгалжилер Нариман Желял ве Ахтемовларының евлеріне сұрып кірді. Олардың евлерінден хырсызлап белі олмаған тарafқа алып кеттілер. Ишгалжилер оларны азапларға оғратып, қабатыны бойына алмаға мечбур етмек үшін токнен біле қиынады. Имайжилер ишгалжилер махкемесінің қанунсыз үкіміні шикает етежек. Украинаның иждешлерінен ве халқара тешкілетларінен кечірілген музакерелерде дерал қырымлы сияси мабуслер азат етілмесі. Шу жүмледен Нариман Желял, Асан ве Азиз Ахтемовлар азат етілмесі меселесі көтерілмелі. Более талапнен Меджлис Украина президенті Володимир Зеленскийге мұражат етті. Меджлисте қайдеткенлеріне көре ишгалжилерінің тақиқатчылары, прокурорлары, махкемеджелері, ялан айтқан шаатлары Украина ве халқара қанунларына көре месулетлікке желп етілмелі. Все це було з самого початку сплановано, сфальсифіковано і є конкретна мета – подалі розчавити кримсько-татарський народ, взагалі унеможливити його спротив. І задля цього вони обирають найкращих синів кримсько-татарського народу, вже більше ніж 135 людей. Там не тільки кримські татари, але більшість кримські татари, там є етнічні українці, люди інших національностей, що засуджені російськими окупантами в Криму. Ці репресії будуть продовжуватися.
російські окупанти не знають інших механізмів задля того, щоб спробувати змусити людей Криму, зокрема кримських татар, підкоритися. Ичбір избатсыз тек Қырым платформасында иштирак еткені үчүн Русиянын адалети ойледір. Украина президентінің Қырымдаки даими темсилчisi Тамила Ташева, Меджлис рейсінің бірінші муавини Нариман Желял, аға қардаш Асан Вязи Сақтемовларға ишгалжилер сақты дава бойынша укум чықарылмасыны бойлейзі атлады. Оның сөздеріне көре мабуслер ишгалжилер белгілегені қадар апсханеді булунмайжақ, олар тезден азат етілер. Без жодних доказів і лише за те, що захотілось покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у Заході була останньою краплею у їх терпінні, бо він жив у Криму і всі ці роки окупації опирався і чинив спротив, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звісно ж, це не влаштовувало окупантів. Наріман, ти точно вийдеш на волю раніше, як і Асан, і Азіз, і як інші політв'язні. Бо мало цьому режиму лишилося, і цій окупації теж. Рашислер Славянск шерінің Исетуф электрик станциясына ұжым етмеге істеді. Вежебе сызғында олған тахменен 50 кой шер ве қасабаларына ұжым етті. Баштапның малыматына көре, ишгалжилер женкнің қанун ве адетлеріні бозып, 8 кере ракета, 35 кере учақнен бомбалар ташлап, ракеталарынан ве yüzlerce кере артиллерия тертібатлары бастасынен цивил объектлеріні ұжым еткен. Рашислер ерлі сакинлеріні террорда тұтып, запт етілген территорияларына тұтып қалмаға істей. Донецк вилаетінде есе ұжымге кечмеге интылалар. Бірқач айдан берлі рус ишгалжилері Солидар, Бахмут ве Авдеевканы запт етмеге интылып, Донецк вилаетінің меморий сыңырларына кечмеге істей. Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів. Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з силами оборони України. Киевны учкунде алмақ ғайесі Русия бүтінлігі ве сыңырлары қорчаланмасына чеврілді. Саба Русия диктаторы Владимир Путин Украинада башлатылған женкке қысманен мобилизация илян етті. Тек евел ордыда қызмет еткенлер чағырылажақ деділер. Русиялілер есе бірқач саат ішінде Ереван, Стамбул ве Тбилисиге эпысы билетлеріні сатын алды. Террорист мемлекетінің ел башысы ядер силах құлланывы женкінден қорқмағанын айтып, бүтін дүнияны қорқызмаға тұрышты. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Русия мудафа назиры Шойгу тахменен 300 000 резервист чағырылажағыны қайдетті. Ама фирманның ордуға чағырылажақ инсанларынан сайысыны белгілеген 7-ші маддесінде тек ич құлланывы үшін деп қайдетілген. Весна әрекеті нет мобилизации бүтін Русия акциясыны илан етті. Ама фааллеріні женк ве украинлерінің геноциды дегілде, оларының ақрабасы женкке йолланыла білгені раатсызлата. Русияде мобилизация илан етілгенінден сон Литвания өз ордуларына азырлыққа кетірді. Оны мемлекетінің мудафа назиры Арвидас Анушаукас хабар етті. Оның сөздеріне көре Русия провокацияларына yol бермемек үшін орду бір вариантқа азырдыр. Литвания Русияның Калининград вилаетінен сыңырдаштыр. Латвия есе Русиядан мобилизациядан қачқанларға ве гуманитар визаларын істегенлерге сыңырыны ачмайжақ. Украинаның Милли қапсызлық ве мудафа шурасының баш катибы Алексей Данилов руслар кошеге қамалды дей. Щодо останніх заяв. План Путіна – Бермудський трикутник. Комплексна програма утилізації росіян. Ухилення від мобілізації, в'язниця, ПВК «Вагнер». Далі – Український фронт, ліквідація Біла Лада. Украина президенті Путинден ичбір яңылық ешітмедік деді. Біздің позициямыз аңлайышлы. Ордуға қол тұтып, ишғал етілген топрақларына азат етмектір. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх
суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагались триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань. Тож зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості. Мобилизация Украинаның işgal etilген территорияларында референдумлар кечирилүүнү dünya лидерлери Русиянын зайыфлыгы деп сая. Авропа Бирлиги ve Америка Бирлешкен Devletlerinin позициялары бір. Украинага дестек етмеге девам етежеклер. Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно. Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донецьк, Луганськ, Крим, Херсон – це все Україна. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Вақтында халқара түрмесінден қачып оламаған русиелілер алған желпінамелер ресімлеріні пайлаша. Дегерлері есе мобилизациядан құртылмақ, веевге қара пакетте қайтмамақ үшін чешет түрлі сақатлықлар уйдыра. Енді дұшманны суық кузавалары век қышта біле урмаға қолай олажақ. Также пришло одеяло. Мына бөлек балабан ве оңайтлы юрғанлар да келді. Термочураплар да бар, эпысы біздеріні қыздыра жақтыр. Çok yıllar devamında Türkiye'nin İzmir ve Ankara, Büyük Britanya'nın paytaxtında da programmacılık ve kuruculuk sahasında çalışkan Ulubey Group şirketi Rusiyaga qarşı cenkleşken Kırım Tatar cenkçilerine harbiy yardım berdi. Askerlerge terma urba, yurganlar, fes, çoraplar ve diğer gerek olgan urbalar yollanıldı. Böyle yardımını Noman Челебеджихан adına territorial müdafaa bölüğünün askerleri aldı. Когда холодно, каждый человек оденет. Суық olganda bu urbalar pek керек olacak. Çünkü biz gecelerinin bekçilik etecekmiz. Gecesi bu yurganlar da pek yardım edecek. Bekçilik etkende bu urbalar bizge ушумеге бермez dep umut etemiz. Şirketinin yol başçısı Mert Uglu kaydetkenine göre böyle şekilde Kırım'dan Tamır halkına yardım etti. Kırımlı soydaşlarımızın ve özellikle de yine Ukrayna'nın bu haklı mücadelesinde onların yanında olmak istedik. Ve bunu göstermek istedik. Sadece yanında olmak, yani istemekle kalmayıp bunu yapmak istedik. Böyle bir adım atmak istedik. Onun sonrasında da bu kararı aldık. Buradaki yardım kolilerimizi hazırladık. Güzel şekilde bütün ekibimizle birlikte çalışarak kolilerimizi hazırladık. Kırım, özellikle Kırım halkı, tüm dünyanın bileceği üzere Kırım halkı uzun yıllardan beri esaret demeyelim, eziyet, zulüm ve asimile altındadır. Bununla birlikte bizler de ateşe atılan İbrahim peygambere su götüren karıncalar misali. Bizler de bu haklı mücadelelerinde, Kırım Türklerinin, Kırımlı soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde onların yanında olmak istedik. Noman Челебеджихан adına rota askerleri yollanған harbiy yardımını alıp minnetdarlık bildirdi. Спасибо большое, Мэрт Углу. Yollanған yardım için biz Mert Uğluға өз minnetdarlığımızды bildiremiz. Bu епіс урбалар блокпостларда тұрған, оқ позицияларда топрақ içinde yaşagan askerlerimizge ушум emege yardım edecektir. Onun şirketine de ayırgan yardım için çoktan çok teşekkürler bildiremiz.